Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today kind of like Gagash, of course, okay, this a video and of course, like I came link of course, na pasta donation. Shutani Mr. of course, hey, kuna nyimpi kulu ayirkona part 1, traga drisungli in a pasta donation, like if I come so kumchatu, I edit launch indirectly so in and there should stand in la Gagash and then of course standing. So we are a previous video and I'm showing pasta donation la ay nga titwi nandzu, however ijike ikhona kasingwenya yi nga tika median because ka siku of course ra ti 16th October Gagash fika enter this video la nga fika vula leswi. I don't want to go back to what really happened between me and donation. Because anyway, some people over donation sent me a message on phone really I was busy, and then sent me a message. I apologize on what happened. That's why I ended up in remove another post Litiani. No, feel like we all do mistakes in life. We deserve second chance after we. Nina kombela mina na problem na munhu was kota ku vulavula leswi swi vulavula as I've had. So pasta donation yi fike yi jika ikhona ya kombela ku vulavula ka Gagash, but if you fike check account ya yona as you can see here ku apology ka account ya yona, so mo yi va yi ri someone yo mhaka kona fike yi tsale a public apology, swi vona na yena van'wana a hi swi vonangi yi apologizing, so yi jike ikhona mara ni nga vula ku i mhaka kahle swinene ku yi apologizing na content leyi ni vona se yi delete rini la ni vona se yi delete rini content liyani a ya ha ri kona a ya ha ri kona as you can see. So hi nga vula ku i mhaka kahle swinene pasta donation loko mi delete-ini na video leya Gucci leswi la mi yi delete because se masipala xi yi xavini liya ntangu leyi mi nge te a yi na munhu la ka Gaza. Guys, wedding ya munghana wa mina yi herini, ni teka vuchwa ni fanele hi tsaka ya ku fika leyi va ha ku vekela se va na kona xigazini se va na munhu va ha ku okay ya a hi tlheleleni of course. so lexi ni la ku xona I ku ri mina na donation mina ni lavaka na yena yi lo ni sendela message a ni ti ndhawu ya ka yena na leswi a ni seveka yena but ni notisa ku sometimes ku va huma ka swilo swo tala na swi vulavula swi ku hambanisa swo tala. And the other thing, I'm a married man. I know at some point loko I kuma ku vona swilo swa ku holova van'wanyani they even go back va handza swilo swa khale va swi hayi hi swi twile Gagash, so message u kumeni mara a nga ha tlhelanga back. So hi nga vula ku va under this video to some extent indirectly so swi vula ku i n'wi rivelerini and pasta donation Gagash ka mhaka leyi nga humelela. So ku va pasta donation a kombela ku rivelela i swi vonile ku a na nandzu koko loko nga yi endla video leyi ri ku defend kaze ku ze mi ni vurini ka this video ka video leyi ni nga yi endla previous ni ku pasta donation a yi ri ku defend a swi nga ri ku twa swilo leswi a yi ri ku swi vuleni me loko ni languta mhaka ni languta ni yime xikarhi ni ku na va lava a va ku maybe va kha ku ni bazi ni nga va bloketela va ta nyuma sweswi because hi walowu Gagash loko kombisile ku pasta donation i kombele ku riveleriwa because swo swi na ku i wrong. You get it. So loko hi argue guys, mina I have no issues with an argument, mara once u ze ku ni bazi ni ku block same time because that way we can on that platform it's better you vula ku I disagree masa ni swi vona so na so i nge block you guys famba ka video ta mi ka ti arguments lo mo kuma munhu a fika a ba argument yi va kahle a nga zanga a thaka mina ni ta yi kuma yi ri kona laha it will never be deleted. Mara once mi kuma ku comment leyi a ya ha ri kona ku ri na yi ri kona swi loko a xikarhi loko hi argue la i fika a delela a vula swin'wana mara mhaka leyi. So loko hi kha hi respectana ka Master T wo nge vi na issue ka argument i ta va kwala no it will never ever be a problem ever. There will never be a problem, okay. So of course we are nghena ka certain section if va kombisa ku a nga vuli yona pasta donation, so I think it ta yi tlula mara in overall swa lwa hi swo lava kha vula ku n'wana no fika ti yimela ti tirhela ku nga heteli ku a nga heteli a kangetele kulungwana a nozolo hala ndzhaku because va kha chava ti-bosses tete ti n'wi fandaka a nga ha koti ku endla na yini. So mara yi kombisa ku a nga vuli yona, so a hi tluleni that section a yi necessary, okay.
I tlhavi ka section of course laha van'wani vanhu va kha va kombisa ku hi mhaka pastor donation a hi vulangi vito swo ka a hi vuli yena ku nghena ni vo master tin i vhela hi va direct laha jikajika hi swona ku swi ya kona hi vula swona but ivi a referisa mhaka yin'wana yi nga vuli gaza boxa then ya vona video ya gaza boxa la aka parinjini TikTok ni vona video ya gaza boxa I think u yi hlele ku nandzika ngopfu rhangana xongi munhu wa munhu xongi rhangana i tshama ku xavisa ti-CD va ri USB ya ka lembe yinini sweswiya a nga vulangi vito ra munhu na ka ha kuma album ya mani ya Oscar Makamba gaza hinkwayo yin'we a theka hinkwayo gaza va ku i wrong mara a nga vulangi vito ra munhu mi ya n'wi a theka hinkwenu a nga vulangi vito ra munhu se va ku hi donation a nga vulangi vito ra munhu a ni twisa section loko master t this debate a yi zange hi tisa mos I think la ka channel vanhu vo tala va swi twisisa swilo leswi a debate la yi zange yi va kona ka channel yo a nga tisangi vito loko ni yi langutiseni mos that's why swi nga zangi swi katsiwa la ka channel la I don't remember anyone a ti inani a yi nga vuli inani Gagash inani pastor donation and stuff like that yeah then from there i fika a ya ka mhaka ya honeymoon mani nga zwi ni ri a wona va a we hi swona yona hi no master chase na mhaka leswi mhaka leswa ti-wedding na ti-honeymoon kokwani swi fika swi va swi ri focusing ka vavasati that's why mi kuma ku ni kha ni ri focusing ngopfu ka swona mara Gagash swi kombisa ku i loko attack-iweni timhaka to ve ri a nga yanga honeymoon a ni nga ri a we ku lala ntiyisi so a hini ka that section of course mhaka ya wedding people I think ni pfarile we did what we wanted to do we're happy the family we accommodate the family friends na van'wanyana ku le hi nga tla ku switandini aka thyaka ri dlayi eka thyaka ri dlayi kwalano of course is throwing a shade at the pastor donation loko yi fika yi kombisa of course the wedding fike tindliwa of course at the lounge, the marquees, the glass marquees, the glass chapels, kuva na stage, kuva kuna the light, in other words, the wedding thing and standing a bio na the pata show kwalano, okay? See, it happened. Van'wana va ku why nga yanka honeymoon, I've got my reasons, I'm gonna makata mali. Loko no la ku ya ka honeymoon swi va movie things anta ni nga zangi ni swi xava ni teke mali ni ya ka honeymoon na ti-reasons ta mina it's very personal to me and my wife. It's very personal. I can't discuss it like a social media, but loko nkarhi wun'wana na wun'wana we can do it. Honeymoon and normally ti-honeymoon ta magaza hileswaku ku fanele ku endliwa n'wana kumbe a rizi kumbe mi leswi nga endla ku swo va ndlela kumbe va na nkarhi wun'we mi ri vambirhi mi kota ku mi phusha swi le mikumbini ngopfu sweswi va ni tivisa ku so but now we're not controlled by that. a swi bohi mi explain na ku why swi lava me as I've heard I'm no ku afford I'm not this I mean Gagash a nga zina ku afford very vanhu va ti-reasons ta vona to ku hambanahambana you never know why vanhu va na ti-reasons ta vona very swilo leswi va swi tele swi kha swi humelela so va na ti-reasons ta vona vele so sela loko munhu a vulavula mi nga ta ku ntsena ku lokareta xin'wana na xin'wanyana hi leyi kita meta 19,000 ri xave 19,000 a ni ta no teka 19,000 ni ya xava something hembe liya me 12,000 hembe i vula leyi of course leyi a yi mbarile ka mufundhisi Hagiyazo liya mi voni liya muxini i vhele yi vona ku hi hembe leyi a wu tshami yi vona helo ni a swi yiza swa mbala a wu tshami yi vona helo se na mani u sungula ku yi vona kwala ni khona ku i barcode ya yini liya so it does make sense loko ku ri a vula ku i nge va yini so swin'wana loko se swi va swi ri vukati a swa ha lava vanhu va swi nghenelela ngopfu manje a ka ha ri girlfriend and boyfriend so i ti-reasons ta vona I mean leswi va nga swi mbala loko a nga ti-travelling costs va swi coverini hembe ya yena ntangu leti already yi va yi cover ti-travelling costs ta tindhawu to hlaya swinene ta kahle na kwala South Africa kwala and stuff like that tindhawu to hambana na ti-flight yo kota ku yi covera na flight vele yi hlayeni mali yi hlayeni swinene la nga yi spend mali loko ni ya le ka Hagiyazo leyi i 12,000 a ni ta no teka 30 something thousand a mi ni tiyela kwalomu so it's not like I don't afford ko va timhaka ta ku na ti-reasons ta me ta person a ti lavi wena why ni nga swi nga ni tekangi ndlela leyo u nga vi na mbilu yo biha loko ri munhu hayi switwarini Gagash switwarini a swo ku na vanhu I think vavasati ku to ku ri vavasati I mean n'wanuna loko nga vutisa why Gagash a nga honeymoon vavanuna va ze va na mhaka na swilo swa ti-honeymoon ku lula ntiyiso so swa ku na vavasati vo karhi maybe the TikTok a ni tshama kha ku goboza vo TikTok maybe swi sukele kwaleni
And then of course tlhe ya ka Chavi hi leswi a ni kha ni swi vula mina swo fana leswi ku vanhu lava like i circle ya ti-friends ma vona mhaka leyi so i fika kombisa leswi Gagash hi timhaka ta Chavi leswi a n'wi invite-ini a lo n'wi invite straight phela luwa ku a va MC twana ku i teni Gagash Chavi loko ni n'wi invite ka swa mina a nga la ku ta hakeriwa no ala mehe ni n'wi byela ni ku no you cannot waste your date siku leri a ku ri date ya ku va busy ngopfu you are coming as a friend but I'm paying you how much do you want you see ala I ale ngopfu misa loyi a nga la ku ni n'wi hakela no ala ni fostela ni n'wi nyika loko no I'm giving you mali leyi you can ask him a ni munhu wa ku rhandza ku chance man Reserve mo swo Chavi na a nga za a yi lava na mali munhu loyi a nga cheriwa ka program straight wona mhaka leyi a nga ri ku yi laveni mali na me loko no munghana wa Gagash ni kha ni provide service a ni ta n'wi hakerisa layi hi vanghana so like hi close le ka circle yin'we phela circle yi ntsanana a yo va ku that big or huge to the extent yo se ni nga hamba ni letela swilo free of charge a handle no a yo va that big not selected individuals and got close and stuff like that. So you have to vanhu lava nga close swinene wena mhaka leyi pastor donation I got to see why I throw a shade Gagash we know him like we know ala kun'wana ni n'wi twa ni ku it's fine a hi tsikini hala yi ta nga vuri yona mara la i vula yona la mara van'wanyana i munhu a kombela ku ni nakuta i nga n'wi rhambanga loko u n'wi rhamba i laha mali for yini i nga n'wi rhambanga munhu ivi a kombela ku rhambiwa loko u n'wi rhamba se i laha mali in return mali ya yi ku ndlayi mali yo tirhiwa yi komberiwa mali ximban'wana Hey, I'm sorry for that. Okay, I'm sorry for that. Okay, as I've heard, so I Gagash kwatini mhaka leyi xi nga n'wi rivalela vhele tlhe xi n'wi invite fana wo muthimbani sweswi hi nga swivula kha va invite-iwa and stuff like that and then ka section yin'wana ivi ya chingela philana a ni wa rila philana hi pfini hi n'wi tshikini philana hi nga n'wi kadzi ta tlhela ta rila kwala ka video ya ku va zondiwe ha n'wi susa hi nge n'wi faki swo continue hi to loko ri amukeza mi-subscribe guys ni ta kombela mi tlika subscribe and thank you very much for support hi leswo ka ri Dr. Magoga na sweswi swi fana na loko u yimbelela ngoma ya ku na xikweleti xo fambisa vena hayi lava va nga foha va he va ya homula homula komba na xikweleti xo fambisa veleni hingo lava va nga foha ve va ya wisa eka ni byela ku ngoma leyi kambe hi mani a nga kona hambi wo vutisa kokwana wa wena ku kambe hi mani ku hava a nga ta ku byela i ngoma ya khale yaleyo tingoma ta va swinkerengere ya tingoma ta tin'anga ya tingoma ta yini teto bixa papa